Moje poštovanje, dragi moji gledalci, dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo raditi još jednu epizodu za početnike i radit ćemo, kao što vidite u naslovu, model aviona Su-35S. Jedan od mnogih, da kažemo, izdanja Su-27 ili ti verzija, takozvana 4++ generacija. Ja neću puno da vas davim, krenut ćemo odmah na review i krenuti sa sastavljanjem. Pa vi uživajte. I kao što sam već rekao, evo, krećemo sa modelom. Rekao sam vam u prošloj epizodi da ću da promenim malo proizvođača. Činilo mi se da su ovi modeli, što sad trenutno vidite, mnogo jednostavniji. Piše 3+. To znači da je namenjeno za mlađu populaciju, da se inače i kreće sa nekim hobijima i nekim zanimanjima. Ko zna, možda će ovo pomoći nekom detetu da u odabiru hobija. Ja se iskreno nadam da ću pomoći u tome. Sad ćemo polako da otvorimo ovu kutiju koju, kao što vidite, mnogi su već navikli na AliExpress i na Temu da dođe ovako ili izgužvane. Tako. Sad će vidimo da se su cijeli delovi. Evo ga. Ovo su delovi. Sad ću spomenim kutiju. Još nešto unutra. Aha, tu je uputstvo. Ima još delova. A mislio sam da će biti malo jednostavnije. Ali dobro, ovdje su neke silne rakete i to. Vidiš što? To je što je. Idemo dalje. Ne znam da kada počnem. Iskreno. Ajde, krenut ćemo od ove najveće. Evo ovako. Kao što vidimo. Evo, krenut ćemo od krila. Vidimo da su dekali već tu. Isto je click-clack sistem. Podsjeća me na Lego. Budem iskreno, dobro, to je već, što se kaže, 3+, jel? Ovo bi trebalo da je donji deo. Isto. Click-clack. Mislim da će ovo biti zabavno i evo po drugi put dobijam izgleda da dobijam ponovo postolje. Ovaj put je ovo malo jače postolje. Evo i na čemu stoji. Isto solidno jako. Za sad, koliko vidim, ovo je zadnji deo, odnosno donji deo. Mogu mi lepo. Ne znam kako se vama čini, ali lepi detalji. Ovako na oko. Vidjet ćemo, možda će ovo biti čak i lakše nego sve ono prethodno što sam vam pokazivao. Ovo je deo kokpita i zadnjeg dela. Također sa finim detaljima. Sad ćemo vidjeti kako se sastavlja. Ovo je sam kokpit. Pa, nije baš nešto detaljno urađeno, ali bože moj, ovo je ipak razmjera 1:100. U stvarnosti sam avion teži preko 15-20 tona, s obzirom da je lovac. Ovo također je deo, izgleda odavde, čini mi se da također sa detaljima. Ovdje vjerovatno ide prednji točak.
kaže dalje. Ovo bi trebalo da je malo... Aha. Izgleda sam svjesno, ovo nije bio donji deo, ovo je gornji deo, ovo je donji deo. To ide ovako, očigledno. Znači ovo je gornji deo, ovo je donji deo. Pa kako da vam kažem, lepo ovo sad sve izgleda za sad. Ajde, ovo neće baš ni nešto puno ni da otvaram, ipak će otvoriti. Znači, bit će veoma interesantno sastavljati. Ovo je nos aviona. Da se nalaze mnogi složeni sistemi tipa radar i tako dalje. Rakete koje su također u klik-klak sistemu. Staklo kokpita koje se, kao što vidimo, ovu kvačicu izgleda otvara. I ostale rakete koje idu na krilu, ovo ide nazad na motorima. Ima dva tipa raketa, veće i manje. A sad kako to podeljeno, da li je vazduh zemlja, zemlja vazduh, vidjet ćemo. Ovo su točkovi, kao što vidimo. Ovo bi trebalo da su kormila. Jeste, ovo su kormila zato što ovdje se nalaze zadnja krila ili ti stabilizatori. Da, to su definitivno kormila i ostali točkovi i trapovi koji nose točkove. Imamo ih ukupno 6 komada. Dobro. Ovaj plan je dosta interesantan, u boji je, kao što vidimo. Zaista lepo se vidi sve kako se sklapa. Lepo to deluje. Ovo je, kao što sam već rekao, 3+, ali kažem, baš lepo urađeno. Prosto je ovako kvalitetno. Nisam ni gledao tačno ko je proizvođač u pitanju. Sekundu da sam bacio kutiju. Evo je. Sulja. Nije Sulja, nego ne mogu baš da izgovorim. Mix. Sad da li J ili Đ. Kako se već čita. Ksuđa, možda. U svakom slučaju, to je to, ima dosta delova, ali mislim da će se to lepo složiti. Vidjet ćemo ostalo. To je to za sad. Ja krećem na sastavljanje pa se čujemo kasnije. Uživajte.
remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out? Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. How long do I got to keep you, to keep you? Trying so hard not to keep you, to keep you. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. Yeah. And do you see you got me falling in more times than I can get out? Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. Dragi moji gledalci, kao što vidite, eto, završili smo još jedan model u serijalu i jako sam zadovoljan sa ovim izborom. Kažem, merio sam ja već neko vreme ove modele, ima ih raznoraznih od J20 do F35 i raznorazne, eto, rešio sam da se bavim s ovim, sa Su-35 i mogu vam reći da za ono za što je namenjen, odlično. Znači 3+,
sasvim odgovarajuće. Znači za djecu koja žele da počnu, ovo je definitivan odgovor šta kupiti. Lak je za sastavljanje, sve se savršeno uklopilo. Prvi put da nisam imao nikakve probleme sa delovima, da se ne uklopa ono kao što sam imao na prethodnim modelima, da sam na nekim morao čak i da improvizujem neke stvari. Znači jako sam zadovoljan i kažem, za klince odlično, ko želi da počne da se bavi s time, a ono što smo prethodno videli, to već bi mogao da se kaže prelazak na neki drugi nivo, malko ozbiljnije, dok ne, ako budu što kažu voljni krenuli da rade nešto mnogo ozbiljnije. Ali evo, kažem, u svetu je sve ovo jako dostupno. Nešto sa čime ne želite da se bavite, znači bukvalno što zamislite, naći ćete. Ovdje, na našim prostorima baš i nismo nešto zastupljeni sa ovakvim hobijama. Mi imamo svega nekoliko prodavnica, što online, što ovako običnih prodavnica. Ali kažem, internet je čudo. Idite na Temu, idite na AliExpress i naći ćete naravno nešto od ovoga. Ovako sastavljen, gledam ga i razmišljam, baš je ok napravljen. Detalja, tona, vidite? Sad ću vam ja to pokazati u outru i kažem, jako sam zadovoljan, jako sam ga brzo sredio. Jako mi se dopada kako je ispalo. Ništa, sljedeća epizoda vidjet ćemo šta će biti, kako će biti raspoložen, da će biti helikopter ili možda tenkići, vidjet ću. Iskreno vam kažem, ne znam šta će mi prestići. U svakom slučaju šta god stigne, to ćemo raditi. A do sljedeće epizode ja vam želim sve najbolje i vidimo se. Veliki pozdrav.